Dobar dan, evo skupljamo na kraju konferencije malo impresije sudionika. Vas smo zapazili, imali ste jako dobro pitanje u vezi našeg edukacijskog sustava koji baš nije usklađen za talente. Rekli ste u jednom trenutku da djeca koja imaju puno talenta kasnije nestanu u okviru sustava i mogu reći da je zato cijeli auditorij odobravao, svi su kimali glavom da je bilo dobro pitanje i konstatacija. Možete malo još elaborirati ili reći par rečenica o tome? Pa, bilo je riječi u biti o talentiranoj djeci i o mogućnosti nekog centra za talentiranu djecu. Pa ono što sam ja samo htjela pitati je bilo kako ćemo onda raportirati u talentiranu djecu kad se ta talentirana djeca vrate iz tog zaštićenog područja te radionice ili centra u samoj školi, gdje tako kako je sad naše školstvo postavljeno, tendencija je tu istu djecu staviti u neke ladice. A takva talentirana djeca, bez obzira koje oni talente imali, da li u STEM-u ili u nečem drugom, nije važno, inače nisu sklona ladicama, imaju neke svoje tako letove i tu onda postoji neki sustav koji njih u biti kažnjava i preko tih kazni oni gube taj talent. Pa sam samo htjela pitati kako ćemo mi zaštititi tu djecu i zaštititi njihov talent. Pa vani postoje, ja bih rekao, barem koliko ja znam, vani specijalizirane škole gdje se talenti na vrijeme identificiraju i se prebace u te škole. Onda neko kaže da je to diskriminacija. Ali meni nisam baš siguran. Možda bi bilo bolje da imamo takvu nekakvu vrstu pod navodnike diskriminacije, jer onda bi zbilja dobili kvalitetne. Ovako imamo neku uranilovku zapravo. Pa ne znam šta bi rekla, evo ja se držim onog što je rekao Dostojevski, mislim mi se sad s tim politically correct i cijeli taj naš sustav politically correct jednostavno na neki način otvaramo vrata, ubijamo, znači, s jedne strane... Stvaramo prosječnost. Prosjećujemo. Dobro, evo, puno vam hvala i vidimo se uskoro na Edih Adria projektu, na edukacijama i na dijelu projekta Test Before Invest. Naravno, jedva čekam. Hvala puno, lijep pozdrav.